Kana idzastaka raqahu Jibril. Kana ana ya Kanjeng Nabi idzastaka nalikane gerah Kanjeng Nabi. Raqa mongko nyuwuk ing Kanjeng Nabi sapa Jibril malaikat Jibril. Kanjeng Nabi ku ya menungso ya lara barang betul. Kanjeng Nabi ku sama seperti kita. Ya lara barang, ya gerah barang. Ya tampa barang. Tapi sing nambani Kanjeng Nabi iku malaikat Jibril ketika Kanjeng Nabi gerah nyuwun ning gone Gusti Allah. Malaikat Jibril langsung turun. Nambani Kanjeng Nabi. Kala dawuh sinten malaikat Jibril bismillahirrahmanirrahim. Bismillah yubrik min kulli da'in yasfik wa min kulli syarri hasidin idza hasad wa min kulli syarrin kulli dzi syarrin wa min kulli syarrin kulli dzi ainin. Kudungan